San pu ar snem ngilayat bat kai ka bala jia kalom ni kdo bet ya ka ai ka ba menor ni ong bet kita kinom hikmat dong ni mensyai la le amta kadau bangi sadin kalong komta teto ken san pu snem te kalayat ken te menta pat sa kani ka san pu snem pat ngin kena ladangi ngim nang ban pensyong dong rem ya ka bor ba upai ba ubadon ya ka hok ban tabut mo abang yong pai ba kamut barok ka kentin pai ba ang ni kan dei bait kita ki trairi ki badon ya ka hok ban tabut kata ka dei ka bor ba ka an karti sensyar jong ka ri india ka ai ni banjit ya kita bakin long kinong sensyar halor ka an yang ini baik menora keroy kepar menora ban sensyar hi ka imlang salang tambah kapasong si pat kalong ba hakapor election ka jing sungsit pat ba ka ba mitu itaw hot ngiamon yuwe kita gi barok isung tu hanrei kata ka jing pensyong nong rim pada ba u neka unlong mikmat dungi kade halor kai ipasyong noring mereka but pajba apa peli ulang pajba dongi ulang ubah nganap ong beli pajba dongi ujit ya unong mikmat bang mikmat tang ya ke konstitusi hang ta kadon kecing kendian namar baladang ujit di uburiu ban mikmat tang ya konstitusi telada ong beli menestapan kayak gimana te hang ni kayak ga bangamut benong kalong kum ni kan ba nia pansong tu kawai ba habedi bat ka politics habedi bat ka ni democratic politics ka mangidan hapo jala sumi nia pansong tu syai ba ladangi ang not benwara ka roy kapar ngidon kam ke sarkar ka pelong stable ngidon kam ki leaders ki pelong upright dan kam ke opposition ke berdiri menolong ke bakalan wat lada game dan apa ke majority tu bat gi don kam ru banjo ya kita kinom hikmat ki ba pau lemba ka kam ke jongi kasuro kanala ke kam day development upai ba jongi haduk mentang kena klip maru udang angnot tang kita gilai teli kam teh bede bangi ong pad development kamut ba balai amli para pipek haki konstitusi ba per ada ngibu itai kentin development sna footpath development sna road development sna nala development andrei ha kata ka snong ke mo kata ka bala nuan rae ka jengutoy nam tak samla ke mo kala ban yu lese mentaban ngi mo imat kila sang thu ba imat menta kila sang thu ba pleng pai ba nang syai em te pini ba gizang mi gi ba kampla ba ngim pa ju i ten te ha ga jing sang thu jong a hi ba hot tongin long kiba syempang halor kanong rimba ladangi jid ya uneka kita gide benlong kita ki banla represent ni banda om ni ka parti ladangi jid bege ki priu ben represent ki parti ki kin represent ki parti kin pinguntoy ka parti henry pajba usabe kumjo kita ba jung pajba don bas ngap don bas ngau don bakran don bege mentangi dang iya ke MP election kai ke kamran dong MP lada ong ba MP dan kamran ban raise ke issue jong state tem to you ban MP tak mat an bo we jing kli ni rei kumdo tu MP Rajya Sabha uwan ban no senyang ka khong thong good question kedai haka khasi jente hil kanu kata kasnong to bakila adap kumno paru tu MP ni kataru de nominated MP uan chakong thong ui ura chindan ni ka khong tang hang the hapo
parlimen udah keren mau deh siapa Kong Tong mau udah keren yang Kong Tong te pisong tu te nga dala dia hite nga soba nga try mangi ni yang try yang hi ki electorate ni dang syak khen ni dang dei padang bi hakor kom tebut ke jong marka kom tebut ke jong kalau kom no kalau majority politics vote bank politics te sin ba fidan ka vote bank politics da pi kuas ka no uru ba hang num jong ti ngam tip shu lada kani ka pateng menta ki khna samla menta lada ki sempang ki songthu but de maki bakila ban warra ya kata kacingkela tengah tharai kacingkela kan wan dan lada kini samla jong iru ki kin penbut ya kai kebaga kim kilong suaman sua kile kata kalong ka vote bank politics lada kadan kum kata insa sa kum ni perkat ni tentang anut ki MP hap ojala me kalia tebali pan ngidang sa din hadukan dengan ni pat deh rekat UMP pat ne KMP te kamamut kila dei ben kila la ben trei porba kan kaliang jong ki ban rai ki dau ki mat na kaliang jong kejela ban pasngo ya kata ka isu kabedi berkejela baju ya sengo do bandar ngumtak jeng keren te lada nikwa banyo ya kata ka representation jong upaj ba ngihat pasuthu ngihat bangkam da ubriu uba e upaj ba ubriu bakwa ne kabriu ko bakwa pen mi nam ta ka parti nam ta paj ba hang ni pat kalong bai umno baro gidi ki representative jong ki parti jong ki paj ba jong ki paj ba te kermen ba ki paj ba kin sampang dala de hanre laj nang ta te laj nang ta te nong kum no laj nang ta kat ki ba poi sa ka thong lada dei si shahi kita ki pa ye ya kari ba jaj ban riu te ngin ye i ken bakin tre laj nang ta te hap su ong be hap ko do ba jala dia hap ko do yala dia nomor ba kan mentoi yu ban ong ban ben ne ban kren e persia ki nomor ba kajing bakla ka de kapala long kelak haba ong ba phi ko do gum ni te baro sautli simpri ak do sha phi le ya phi ya long ya la dia te ka de kata hi kepala lejia te ni ong ta te san pos ne alek ni la ya ko do tu la ko do lupa ngi te mentas la san puar te saya pe tambah tang katahi ngan ong kau ladangi pe jaga demografi jong ka jela Meghalaya ikhna samlahi menta ka de strength kade borba te lada ki khna samla menta ki don ka jeng sampang ki song thu ba makiru ki don kata ka bor ban wara revolution ban wara ta ka cengkela ban wara ya kata ka thong habede bat ban ye i ba ka lawe ki jong ki kan long ka pas khem lawe jong ka jela kan long ka pa kiu batru bangin yo ban sakhi ya ki ba ngi angnun nam ta ka jela ki de bin long ki bastat banjit ya une ka ba kin long ka mau sawa jong paj ba lem kum ta ngathrai ngi ladi ban siam ba ai por tang san snem pen khlem no ngatang ngathrai nga tangkhat nga shitong wat ya tayar kali gidang bujeli te siu tahu MLA ne UMP ne MDC ne paling bujeli hoj pila banong ba imat kata kajeng sakri pa ba kadai ba te lada dang dei ba te num ram ide num ram re tang ba lada kadai pade ba kajeng sakri ru kam don lapau segi sainar ru dang tulun be dang yu te kadau biang salah dia habis kadau biang salah dia dak ka buram mo dak ka buram kalong ba ka songsi kalong ba ngatrai kanika electoral education but kanika political mindset ni
hangi ki samla kamdan ngi what ya political ideology jong iru le senyum dan pi de yang ta keng bahasa syak pen syat latom kat bamon pi nomor pa ngi ya ka politics ngi kata kan kajikli kolong ba lada mi ki khna samla angkat pat ki jingdawa ka baki kidan kita baro ki kutno namar balai ke representation jong ki kamdan daki kini baro ki angno gejing angno doki kidon kata kajing somo kidon ban sawai kata kajing angno kajing ki ni kata kajing ka baki mat hanre umdan representation umdan nang pun sngo umdan nang kren sepang daw jong ki te ka kutno tan mata hanre lais ngi suwa ka election patte kajing subsit tane keren ken tu bara lama tu kun hoi tu hi sogumba kajing kelawan te hadin kata ka lais ngi pat te saya kentok pada tahu hadin patin saya kentok karoi ko par kamdan kani kamdan ko tu kamdan kata ken ada amdan tu boleh ba amnod ban mi pat ken balai upaj ba umnut ban mi lada ka surak kasnio balai upaj ba umnut ban mi lada ka kamdan balai upaj ba umnut ban mi lada ka roi ka par kamdan apa sno ta nomor ba kilas tu kimnut ban lai ang sentor nomor belasya lada piladi ka long renyeng la jong de pinut di pi khmat jong pinit keren ka daw ba titu ki bala im satar la di hang tu ka jingke te papli ki kinam no ki hapnya san ki hapnya yam ya ut dan rai ka mono ban sungo ya ut ka yam lagi te ngakerman ki samlahi kin long ki ba champang kin sungo tho kin pandan kami kan ka bor bakar itu sensyar ka ayaki sisin sansnem te pendan kam kan sisin sansnem pada pisau tu haba ngi ya ke ka bangi sngotenat eru tengkat ngidang penkelar ka ke botomai tengah trai hang habai dei bat ka lawe lajong hiti ni hablong ki ba champang makan